yani ngona jakiri tazako kunyabongo primary ngaja nkairwa nyagesekero mama agenda kukaleriria kaleririe kera abana bari abangene bari kibayibolera sobo bone gatuka nanga abana bambwatetie bari tiri problem mu wali akagenda konyorera sobo ngaibunya gesakega nagisa nande mbobasiere gobono ngendo original mbobasi baga no mobasi so kurwa bwe karuna ruo ngajanga soma ndikarumanyete nkogenda tuarenge kwara gukore ruga komenya ndesukute kobwa togo togwe side ye magistar kwere school oro mwana mwe onye taraita ubwata gotoka basi so karuga alia nkenda nabuto ariko nakogenda ngakukuru nzaja kwa nasali woja kuruja wenda ya momoze kwara itiro kabako moto singi ndibono iko it was intinga naye no mwaini ne linga waikire level ruabo ngacha nande kaira na sei kibo basi ruabo nabonga abo tukaita kega ngakora CP ruabo nkogenda in the name of my father was a polygamist yabo ata kungu batatu ndendo kaleridia my father balinga abana babiri abaisike bali go sense 6 bara babiri ono mumuro monena arata nande my grandmother yani my father grandfather kwete mapema ono my father bakamenya so muisiko mwabo bakakinira gumu asaba isike bamwabo akaba bakwire nagocha komenya sobo umenye diri baisike bamwabo ne cyombe kiri cyare gocha cyombe cyare gocha kiro muisiko tabanga ndaza kanyora mwane yani in fact it is your sisters bari go determine abaisike mbaya bakungu bali ngonyo because ali esi cyombe cya hijiri no ari gocha kana matanga na kirege ndo chobero yani amanyire ngari no mwaye so my father being that he was alone and the first born akaimuka akareto no monene uyu aretere tu no mo abaisike bamwabo Mungu kabere musiko kabere nakataba cyombe cya musiko mwabo matata kikagenda kikanyomeria anko ya nasa ko kunyanguso kaleto mungu no ko kunyahera ari nyanguso na maburi na manyange na nani ari nyanguso aje gokango cyarenge koleta umuisike lakini kikanyomeria anko esokoro yaitu ase ngindikale nabo bari batanjombe jirende tigachi chikole mirimo chimwena chikanywa mu ngonde chombe chikubwati chikanywa mu mama chombe chikubwati na chikanywa mu ngere tutakanyora bana so bono ngatoka ngo ndeka buse ito tatole polygamist when we were at school kinale the story you because the double yakobo mugange tokabatura abana bange ekarona eta tataga ndegenda nyamonyo irinde nyamonyo kana liribelya ya cardinal kana liribelya so they told me genda kutamba because no ikwendele kasomo paka form 4 oyu mwaka kiasa totamba ba tamba bono onchiete that was 1985 paka 1988 kaira na kokora nande 89 wono kwendele kana nakora ngakura karwara kodre bano kurwatamba bano gatoka bono turabange umayeda family nowadays rera abantu tokanya bana bage my father and what you do to atokoligirie gas lakini I was very much eager kusoma kaligiri gas nanyora nkagenda so mu friend Nairobi kalikuwa alika Nairobi akanakora Nairobi as Minister of Roads and Public Works ngatomuka Kamega nkamutore miaka 5 ngacha kusi ngabaganye so igona ko tabanga karwa korte school ga egente katanga na ono kwenda guchake mirimo kamego chakwira nande ala bere te school for the sake yes school fees abalinde likaruma ite kwenda form 5 it was very easy kwenda form 5 and 6 wa soka gocha wabo muntu monene watikara ikaleli no inform tu kwale kuli so mi primary form 4 ayo muntu akasoma mu secondary school and karona atigocha naba stable ngaso weso in fact yam korta mwana ko kisi call university igara yangetiti sibona kisi university nejete igara aire chate ntangani no muntu tokereko yachaka arengo mo chirichira kini mbono bakusiri litukataba ya tigara kama yachakwe immediately arwete boyini
Bona munanye chaki nani kanyole opportunity ngaswa ko soma part time nani ngaswa gocha Torongo je university ngasoma boli na abana kabisa lero tugomera na bana wabulendo kwasika iko makamna kwa igo lendo dinenzere na additional yigetwe public works yabo na drainage civil kalalirie kwa reko nabasoka okosoma induction wasoma structural wasoma bona onkolete road overseer induction 432 na 1 ngamanya kwa iru structure kwa structure bona direka kwa structural design na boisa inu muntu okolete lakini bona lirikale ejibakoro engineering squeeze ndo ne lirikale ina di Kenya Poly ya Kenya Poly kwa karura na royo ka yale kwa over kai gire no mwana ro kweto liko kwa aliga that man wacha Mungu amsaidie alikuwa anasaidia watu wetu sana so akangade that we should also continue doing this I said